Na bara por bangisiang ikani ka party. Bun ki bro ki ba parlok janga bro. Habang siang ke PPP. Hajaga ban ai men sim kiar ki ban. Yong to chai punya siang to. Isu ai men sim na no na men position no. Imile election kempisa mi beat in the sian ne gyo. Kita ki bro ki bakriya dengan kelano kum kimi ya. Tamba kem sola modur kum no banyele election klem ke pisa. Tengong ya to ya kata ngamnu benong begini job baik. Tamba kadai ka jingget kli bat kadai ka kamram ko jong i kum ki bro ki badon ke jingget kli ya ke jela. Bengin le ndien ye na ka benta kari bat ke jai benro. At least ngin hikai ki bro. Balada kim kalam ta suniam ro at least hadin san suniam shu suniam kanwan ke jingkala. Dindai ngada somo sibunia ya kamarung keneng kawin constituency ka ba hawana ningkong o usngong jingong ki bro kanika BPP ke pendiang yu bro bab ta magkrian nang krian ring. Dagiyong ba tip ka no burian yo na marung keneng constituency. Ta itu bro ni chora. Dindai ngada sngong ngu ya ka maru kena konstitusi na mar kampet ya kani kampet ya kani kai ngano ya pbi ya ba kumana kanai ngap ong ya te na marwa menakanai ka jingkrian jong MDC jong ka maru kena konstitusi siapanga article 371 oh ka chingstuna kata ka sur bu krian so show mashit bahai so bang mahaban sngap tang ba baro khoi ba bakalalut. Jadi betul exam lah, kalau tu kena betul bon pitch, hampa kudu no hikai isu ai bet, du cross bet, isu ai bet unot. Dan semua efek kalau bapi tu, ya bro buskir bet, bat bro bakrian ya kasih hisha bat pijit ben set ya kakam ha bro ubade hisha urang ba. Apa ya pa ya kanika jinglong jingman, jongka politics. Ha kani ke jalan juga. Kasusi na barang anong ay pay ngani hok house niya baca kandai haga Lok Sabha election.